Hadien bala pyndep ya jingshah hikai bansuk Jainphong Auxilium Life Skills Training Center bala pyniaid de Sister Salesian. Arpusan Ngut ki Samla Kynthei ke lepin inam de phong halade hi ki jain bikila depsu hakhmat ki he ki hain ke tnat District Commerce and Industry Center DCIC ha ka arpukandai tarik Naiwieng ke sngi biki pdiang ni ke certificate jong. Hakani ke sngi sam certificate la donlang ba S Majaw General Manager jong DCIC kum Kongsan ka Kongman bahalin mawa Functional Manager of DCIC ka Rev Sister Carmelina Sun Rev Sister Rosalin Warbah kinong hikai bat ki Samla puli hakani ke shlem sujan. Jingshah sini bitanan de ningkong menhapan ai play dari director jengi i komografi yang support kaba ila ai ni atau funding mengenai demi program kami buat dan itu ipi ya kan ka Auxilium dari mulai di kam aslam sedang ba saya aku aku sedang adon kalau tak kalau adon aslam ba pengilaian yang Naiwieng kami de pun buat ki dibandingnya jadi kambat mereka organisasi yang ini pada institut ya kapur kalau di Rev Sister Rosalin Warbah ini gawe training ini buat film ni Rev Sister Rosalin Warbah dia perlu na sultanat Rev Sister pdiang buat kampung buat kalau macam boy ini kena boy ke funding jadi kampung mereka kat ni nak balik yang ini kena kubisibun ni sister kubisibun ni kini ke organisasi apa kini ke organisasi kini ke pula pinjai ki kena nanti ki bun sepangut ki kena le imjan ni ki pelabi ni ki pelawan ni buat kita ki kena ki bangga itu ki berjuang training ni berjuang kali ki yo bengi ni lai imjan dari ke kampung la sujan